Aneh-aneh amat, udah ke maghrib. Kira-kira jam berapa soalnya? Pai orang. Mending di masjid deh lah. Abah, di mana, Bah? Wah, nak ngapa bedug. Ngaco dia mah. Abah terus di mana? Kalau nyambung kena bedug. Okolohan dia mah, Ceng. Ngarep amat aing nabeh bedug. Sabar, tangeh keneh. Si Abah. Geus bae dia kali itu. Boga obrol keuneun. Yuk. Tumben dia bager ka aing. Lumayan. Ada cengkaleng. Bang, daripada mungkin batur mending dia ngobrol orang, Bah. Ngedang, Bah. Ada. Itu di dia ya. Ya, anak. Ini dah. Halo, begitu deh mah dia cengkaleng. Cangkaleng ini siapa? Lain cangkaleng, Bah. Obrol keuneun. Lain dia ngomong cengkaleng tadi. Siapa mang salah denge. Lamun nak mere cengkaleng sekalian jeung tapaina. Ya. Insyaallah, kumat. Aduh, jeung gula beureum nama. Aing makin ke atoh bae dia mah, Ceng. Abi mah bakal dia gelan yang bareng bere. Ngajak ngobrol. Dia ulah samere-merena cangkaleng aya boga alasan hayang kain cu aing mah dia. Ngomong bae terus terang. Hayang kasih emot gitu lah, tenek nyogok pakai cangkaleng. Barosa dia. Si Abah, kasih ngebutung lapar ngobrol di torek. Bah, ngomong-ngomong ya baju gacon tadi pakainya. Baju aing nu itu mah disusuh jeung ke lebaran. Kunaon dia curik. Ternyata baju gacon meni goreng gitu di lebaran. Ayeuna naon? Eta boga baju panjang aing hiji-hijina pamere tage. Jeung lebaran salat Idul Fitri. Bah, ngomong-ngomong puasa entek? Atuh henteu, Ceng. Geus aya saminggu mah. Boh, ima Abah. Di mimi teu puasa, jeung saminggu ieu di puasana. Atuh karuhan. Di Jumat ka Jumat. Bah, mending ngopi bae teu puasa mah. Cecap. Nah, setelan, Pak. Amah jarkum. Kolot-kolot puasa bisa minum aja. Ngomong naon dia? Ngarakeun aing teu puasa. Ti mimiti aing puasa bae. Macem-macem sok. Aduh, siapa? Orang kadang ini ngomong pancama. Berarti kita di puasa ya, ngomongnya minta puasa. Aneh. Dia kolot-kolot ngaguguluk kena tenda. Geus batu yang ngomong. Isin abi, Bah. Ngomong-ngomong dia puasa henteu, Ceng. Bah, kalau ngomong ya. Tapi kita puasa 11 poe. Sok ngaco dia mah. Puasana karek 10 poe. Jumat ka Jumat 8, salapan Sabtu 10 Minggu. Ngaco dia masuk 11 poe. Aduh. Banyak. Ngitung kudu bener mah ade. Abi betul kuat Bah kita puasa ya. Ang rokok, ang dahar, ada minuman tuh sih, ngopi doang, Bah. Dia kolot-kolot puasa sabulan ge teu kuat ya. Ngajomblo mah dia bertahun-tahun kuatan. Si Abah bisa baik. Puasa jeung jomblo mah beda, Bah. Abah ge soroba single. Naon bedana puasa jeung jomblo? Ai puasa mah nahan haus jeung lapar. Ai jomblo mah nahan hawa tiris lamun ti penting. Dasar aki-aki, mugu mah lagi soroba do lamak beus. Ayo Bah lempang.
Mana orang? Beh. Nah, Kau mana ya hati-hati sini tuh tenang. Cek pemerintah ge kudu kokobok bae ya. Bersih sugan ya. Kena virus deh. Ya abah, terus dahar dia nyapa kobok. lain babe tes kokobok ya loba virus non kokobok. Ah, Tes kokobok bah, tes kokobok pan loba virus. dia mau kokobok terus dahar meren. Atuh lain bah, abi mau kokobok ya, ngabesan leungeun pan loba virus kuari mah bah. Udah loba alasan. Ngomong baik dia kokobok terus dahar, berarti dia ente puasa. Ai hiji jelema ya, dinyawakan kesehatan yang kebersihan ya. Ya baik gambar dengan dia bisa bawa pindang doang yang mah. Ajo lah makan oke, bisa kajir terus nyatu nah iya. Bisa kadul remeh meren. Lain bah keamanan ya mah, saya virus. Ah, Keamanan bisa virus makieu mulai terus nyatu. saha sirus. Bisi kena virus bah. Ah, Heeh. Naon heeh bah. atuh dia atuh puasa. Bah. Geus ning dieu ka itu kampen ya. Ya aing kokobok heula. Kokobok. Beres dahar apa kemarin? Tapi yang mencurigai ke Mang Jarkum. Belenek minum, belenek kokobok. Hari abah, nek kokobok lak cilik bae. Kunaon kitu bah? Dia geus kada lebang ka ditu tangguan aing. Oh bah. Ay abah kunaon? Neksi banget loba gaya amat. Ari abah, neksi banget nek kokobok panek minum bah. Aing ge boga pang teu kadul remeh. Aing ge boga kuari mah pang teu kadul remeh mah. Iya. Berarti abah teu puasanya. Ngaco dia. Atuh puasa. Coba kita tambahin ya. Aing mah mah diuk acan. Boga teh angon nya. Berapa nya? Agar abah nyade bapaknya. Heeh. Leles. Hari itu dong namanya si Jali eta. Kita puasa molor bae itu mah enak tah mah. Aneh kan ya. Bener si Jali. Buat tuh aja udah kritik mah puasa molor bae. Hei, Jali. Coba udang puasa molor bae. Aduh. Ada komod. Agang coba aing keur puasa hees dihudangkeun rasa aing mah. Ya mah puasana molor bae, Li. Saja berarti ke kuat setahun puasa molor bae mah. Lah, mod daripada ngomongkeun batur mah atau mending keneh molor cek aing mah. Ulin loba virus, mantag aing make ya bela. Oh, Li, kadinya nama bener. Ngomong-ngomong atuh hari puasa SB mah mau menang pembukaan. SB mending cangkaleng yuk. Kemana nyara? Ayo beh, nemu Jumer. Maling me urang lah. Maling. Dan dia maling. Ding teh kanyawan noh moal. Tujang puasa tah. Hei beh. Makana puasa dia mah. Oh, Li. Lu puasa oke lah. Bulan puasa meunah dong nih. Mantap dong nanya. Mod. Bulan puasa ki mah puasa oge teu kerasa kesedih ya.
teh kotok wedong coklat bae. Nya, Allah kurosa yang media. teu kuat ya mah. Ang lalus amat puasana. Teu kuat, puguceng laleuleus. Lapar akang mah puasa teu kuat. Ang kolot-kolot puasa tekuan. Bonceng buku mati isuk ya kan cendahar. Atuh karu deh puasa ieu. Anjir. Action. Siapa bisa baik abi. Hari puasa jeung gambar mah beda deui, Bah. Hari puasa di gambar mah beda deui. Action. Abi mah bah lain. Aduh. Abi mah bah lain. Pokolohan dia mah. Ning arep amat aing nabeh bae aduh. Apa yang aku dinya? Ih, siapa? Ngomong-ngomong ya bang. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Becek yang sedang menjalankan puasa ini tahun 2020 1441 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasanya.